zmešana, kaj ti je? To se dogaja v trebušni preponi, mehansko je. Samo strah lahko ustavi kolcanje. Ščipanje v ledvenem predelu prav nič ne pomaga, vam povem. Kakšen lep večer imamo, a? Ja. Alo, gremo, dej? Ne, kar pejta, vidno sama. Pejdi, Piki. Dobro, smešen tip, ne? Ne, budi, kaj ti ti zmeža. Mamuca, doma se gremo peš, evo, vse je v redu.